Sanibonani guys. Namhlanje ngifisa ukuthi nginitshengise noma nginifundise nge-leverage, lot size nama-pips, right? Sizongena nje ku-MT5 mase ngiyanichazela kahle kuthi-ke i-screen recorder sami sinenkinga yabo. So angazi noma nginenkinga ye-space noma kwenzakalani le trade le. Yeah guys, yeah. Ngicela ukuthi ngibuyele kuyini. I-volatility le guys ngi-trader namhlanje. Abanye bazothuka ukuthi ngi-trader kanjani nge-weekend. U-Deriv Broker. Ngonishiyela i-link in the description uma ukuthi ufisa ukuthi usebenzise le broker, right? Yo, yaziyama kahle Euro USD, right? Ningawunaki u-micro lo, but Euro USD, it's the same pattern as Euro USD, right? Ngingenela kuyona ngoba ngifisa ukuthi ngikwazi ukuthi nginitshengise kahle ama-pips because ama-major currencies lawa, right? Okay guys. I-leverage mongabe ungena kwi-broker uyovula i-account ilento abayi-representa kanje. Kuba 1:50 sometimes. Kuba 1:500 or 1:100. Kuba 1:2000 or JP Markets. Ngonishiyela futhi i-link in the description la ukuze uzokwazi ukuthi usheshe uyithole uma uthi uyayidinga. Kuba 1:3000 or just market lapho. Nakhona futhi i-link izoba khona la in the description for lama brokers la ngiwabalile. Okay. I-leverage-ke le guys. Into ekanjena-ke leverage bayi-representa kanje. Isho ukuthini-ke i-leverage? I-leverage i-buying power. Uma ngithi i-buying power ngisho ukuthini? Ngisho ukuthi imali abakuvulela ukuthi uma ngabe ukuthi uyathenga ukwazi ukuthi uthenge nangayo. Though akubi imali ezo-reflect-a kwimali yakho, right? Ezo-reflect-a kwimali yakho njenganala. Akubi imali e-reflect-a la kwimali yakho, but imali abakuvumela ukuthi wenze njani? Uthenge ngayo, right? Imali yakho nje isala injengoba, right? Asiqhubeke. So njengoba ngithi imali abakuvulelayo ukuthi uthenge ngayo futhi ayi-reflect kwimali yakho ngisho ukuthini. Bathi uma ngabe bekunikeze mhlambe u-1, sibuyele la. Uma bekunikeze u-1:2, 500. Basho ukuthini? Basho ukuthi idola lilodwa kuwena likunikeza i-buying power ya-500, right? So if uno-$10 wena, uyibala kanjani leverage yakho or i-buying power yakho? Uthi times 500. Nginikezani leyo nto? Nginikeza u-5,000. Shuthi usuke uno-5,000 wani we-buying power, right? Angifuni lento enidide. Njengoba i-forex nje la ama-brokers lento zesinikeza i-buying power enzela ukuthi uma ngabe sithenga la, right? Sikwazi ukuthi sithenge at a bigger percentage noma ngephesenti sithole into eningi ukuze uma ngabe i-market imuva sithole i-profit eningi. Leyo nto iphinde futhi ibe yi-disadvantage. Ngani? Ngokuthi uma kuwukuthi i-market ikufaka kwilento ikufaka kwi-negative side noma ikufaka kwi-loss, i-loss futhi iphinde ibe inkulu. According to i-buying power yakho according to i-lot size yakho osuke uyisebenzisile, right? So i-leverage-ke ihamba ne-margin call. If i-broker ikunikezile i-leverage wayifaka wena imali yakho, i-broker ngeke ikuvumele ukuthi uluze more than imali wena oyifakile. Bazokunikeza i-buying power, right? But ngeke bakuvumele ukuthi uluze more than imali
oyifakile. Ila sekungena khona ini i-margin ne-margin call. Margin call yini? Ukuthi bakuvalele amarentuza wakho, ama-orders wakho uma ngabe sebebona ukuthi uluza kakhulu and awuwavali wena, right? Ushaya i-margin call, avaleke ama-trades wakho, right? Yeah, injalo nje bafethu, injalo. So ke sidluleke manje siye kwinentuza, siye kuma-pips, right? Ama-pips, sibuyela kuma-pips manje, sikwi-Euro USD la, right? Sikwi-Euro USD. Ama-pips-ke siwabona kephi? La kule number lezi, kulezi number lezi, right? Siwabona kulezi number-ke lezi ama-pips, right? Siwabala kanjani-ke ama-pips? Lezi number ezingale kwe-comma eziwu-4, right? Eziwu-4, la ziwu-5, lezi 5 i-tick noma i-pipette, right? But lezi eziwu-2 ezilentuza eziseduzane kwalesi ekugcineni, right? If ngimuvisa la njengoba siku-0,08512, right? Sifuna ukufaka i-stop loss mhlambe sabani sa-10 pips, siyasela la, right? Noma siyabhaya, okay, asifuna size khona la ezansi. Siku-0,08018, right? So thina sifuna ukufaka bani? Sifuna ukufaka ulentuza ubuy, sifuna i-stop loss sabani? Sa 10 pips, right? Ake sihambe siye ku-1 hour ukuze sizobona kahle. Siku-1 hour already. Ngifuna ukuthi sibone kahle guys, ngifuna ukuthi sibone kahle. Yeah, sifuna thina ukufaka i-stop loss sa-10 pips, right? Think sisaya no-789, 780, 89, 8. Nazo-ke sisamwela ilentuza yethu i-stop loss sethu, right? I-stop loss lesi sabani sa-10 pips. Mind you guys, sitheni njengoba sikubani siku-1,0801,8 minus u-0,0010, right? Mengabe sithatha lowa lentuza lowa 0 kusala bani lapha mengabe si-minus, let's say this will be i-answer yethu will be 0.7, right? 0.789,8, right? Simbuyise njengoba enjalo lowaya. Thina into esiyenzile simayinaze lo 0,010 ku-0,801, right? Ila sithola khona i-stop loss sethu sabani? Sa-10 pips, right? So thina ama-pips wethu siqala ukwabala kephi? Siqala ukwabala kulezi number, kwinamba yesi-3 neyesi-4, kulezi numbers after the comma, right? I'm sure nonke niyayithola le nto engiyisho guys. So kusuke kuwu-10 pips-ke lo. So ama-pips siwabala kanjalo. I-lot size yethu-ke sine-minimum lot. I-minimum lot yethu kuba u-0,01, right? Ku-0,01. That's our minimum lot. Le nto-ke mina ngiyibale kanjani? If ngino-$10, $20 account, ngifuna ukuya full margin, ngiriskha yonke i-account. Ngithi bani? Faka bani? U-0,10. Ngino-$10 account lapho.
So if kuwukuthi ngino-$50 account ngizofaka bani? Ngifuna ukuya full margin u-0.50. That's a full margin for ilentuza u-$50 account. So ku-$100 account ngifaka ba? U-1. Ku-$200 account ngifaka bani? U-2. Ku-$300 account ngifaka bani? U-3. Ku-$400 account ngifaka bani? U-4. Ama-full margins lawa bafethu, lawa enginitshengisa wona. Alright? So if uno-$10 ufuna ukuriskha $1 depending on i-currency osuke uyi-trade ngaleso sikhathi because ama-currencies ayahluka nawo. Yabo? Lento izindlela enza ngayo, indlela abalwa ngayo ama-pips zonke izinto. Yabo? So ngilentuza ngizofaka bani uma ngabe ngifuna ukuriskha u-1% noma $1 ku-$10 account? Ngizofaka u-0.01. Ngiriskha $1 lapho. Yabo? So lentuza i-lot size nje mina ngokwami ngayi-break-a down kanje. So if ufuna ukuriskha ulentuza u-$2 ku-$10 account, depending on i-stop loss pip sakho, naziya. Njengoba ngishilo ukuthi sizoba nawo part 2 wale video, so angeke ngize ngithi yonke into ngizoyi-break-a down la cause uzogcina ividiyo isinde kakhulu yabo. Ekugcineni omunye agcine engasayitholanga kahle i-information akade eyidinga. So kwenye ividiyo elandelayo ngizobe sengiya in depth or ngiya deep ekuthenini mawukuthi uyalentuza ufuna ukufaka i-stop loss, ufuna ukuriskha lo $1 lo wangempela ku-$10 account, uzowufaka kuma-pips, kwi-pip size engakanani noma kwi-space esingakanani sama-pips, right? Sizoya in deep-ke kulokho kwividiyo elandelayo. So guys, angazi noma kukhona yini okunye engikushiyile because kade sikhuluma ngolu-size manje, sikhulumile ngama-pips. Kuma-yen currencies olentuza o-USD, JPY, right? Bona baba ney'namba eziwu-3 after the comma, right? So lezi eziwu-2 after le yodwa ila uqala khona ukubala khona ama-pips wakho, right? So kwenye ividiyo-ke ngizozama ukuthi ngikutshengise lokho. So guys, ngiyacela ukuthi ni-like, ni-subscribe guys, niphinde ni-turn on nama-notification bells, or niphinde nisebenzise la ama-link uma ukuthi nifuna ukungena kuma-brokers lawa engiwabalile, JP Market.